Намылығын бір кен тұттар народ мастера бүге ейхін тіліннерен нұрокка қаларбыт. Искусство тюлях деятеля Анастасия Сивцева сүзбесі ағарнамыт бұстапқа қатын арыне хелеген музей қарарылынна. Бұстапқа Нюргиана Романова сырытта. Россия художниктарын союхын чилена Анастасия Сивцева саха серегер прикладной искусство сайдыдыгар кылатын киллер себит мындыр жонтон бирдестере. Кене былыргы тигилерге ологоран тикпит жақтар эрки соннора. Америка историяны өретер музейін сакағынан тигиллебит саха жақтарын үтүлүге, сарыттан сумката уаннада атын оңоқтара саха норотун культуратын керехелилер. Кене олога гражданской серии агадайды херитин кемиге раз футболын сөрдәгыл багыр хаттары көрсөп киет. Ол да олар бияқа бу сүрдәгы шөйлеләре оран каллар буда. Анастасия Сивцева седерен оқтарын бир бастакынан уола, саха графикатын төрүттәбит Эллей Сивцев белети көрөн көрәтчі жүлігер тахарбыта. Оттон инженер иделях кыха Марта Семеновна иетигер чирчо шаңорын көмелі Прототаден сүйдөке тух болады. Ағон сылларга боланы уже тух себеске кем бүтүте, ол гынан баран тух. Народ искусствата как бы ме возрождение тугудук. Баргарыта бағаланар болады. Саха иегер туттулар немалары үгестерек эспекке өссө сайыннаран аян халларбыт Анастасия Сивцева иихин сыралақ үлетін билигин сиене Элеонора Ляевна Сивцева кең эгеға тахарын үлелехер. Нюргиана Романова, Инна Кенжикерова Шапкин, Саха телевидениете Намулуха.